Hagajing lekai Olimpik arajar arpusau jong kajing lekai football hapreng ke Morocco Persia ya ke Irak. Haba pai syakane kajing lekai ke Morocco kala kuri ke namjob. Aden bagalala abad berlimsuk ya ke Irak terlai lanon. Badia kini gilai gol jong ke Morocco layo bentep tang haka kelas stem. Baleng bang ne kajing job ke Morocco kala yo benrung syaka quarter final. Hagajing lekai hapreng ke New Zealand Persia ya ke France. Hagane kajing lekai ke France kala kuri ke namjob. Aden bagalala abad berlimsuk ya ke New Zealand hadu lai lanon. Hagajing lekai hapreng ke Israel Persia ya ke Japan. Haba pai syagane kajing lekai ke Japan kala kuri ke namjob. Aden bagalala abad berlim salit ya ke Israel da shigul lanon. Badia gane ke shigul ke Japan kala yo bentep ashwa benkut kajing lekai. Kata ke menit ke bakandai peu plus iway. Hagajing lekai hapreng ke Spain Persia ya ke Egypt. Agane kajing lekai ke Spain kala kuri ke namrem. Aden bagala syak berlim hakmat ke Egypt da ar lakaway. Baleng bagane kajing job ke Egypt kala yo benrung syaka quarter final rengkat bat ke Spain. Hagawai pat kajing lekai hapreng ke Ukraine Persia ya ke Argentina. Haba pai syakane kajing lekai haga kela step kajing lekai ke long Maria Khaj. Henry Day tang maris dang ke kelamit kata haga menit ke basau penyau ke Argentina kala yo bentep ya ke gol ke baningkong hagane kajing lekai lengbau Thiago Almeida. Bad hashwa benkut kajing lekai kata haga menit ke bakandai peu plus iway ke Argentina kala yo biang bentep ya ke gol ke baar lengbau Claudio. Bad hadu bukut kajing lekai ke Argentina kalala abad berlim ya ke Ukraine da ar lanot. Badi orung syaka quarter final jong kajing lekai Olimpik mentau snem arah jar ar peusau.